Ia tuia lea te leia, e toi a fio ma Iesu. Ia ori o toa tase, e toi a fio ma Iesu. E a fio mai, e a fio mai, e toi a fio mai Iesu. E tua eletto e regolato formato come l'Italia, anzi le firme una Matai uma aus na via la lo so sangue ma tutti frega sì e te no mato e una mato frega e te fila na mato frega fa te la no mato no e te ha tu venendo e sia la mi te fa mai mato gene ma un lavoro che sia mato so salvare tua un po' di avvocato un po' allora filo da una a tuoi un matto ma a Cilero fino a una dire alfa ma sana lo fa al tempo in tavola sul matto me parte in un lavoro a fome tagliare il matto bene l'Italia Gesù ya alle appuntato prima l'Italia famiglia sapati non le fai il tuo tala ya ma le fai il tuo appunto e il dato fa solo lo sei normale ma il tuo per fare il tuo per fare il tuo ya poi dentro il tuo vabbè deve lavorare le sono tutte nuove come idee e degli altri tu non hai detto mi ha dato il lo altri che non fino a lì non tanto tu per l'ufficio e tu sì per avevo le sia me lei poi mi hai le fa maonia le chi la traffica le tava e le scene fa maonia le fa maonia fuori e scene da lì nella mua e chi è la vita tu vino chi le fa mai tu chi le la me fai chi la fai tu la fai tu del chi e la chiama se sia e per un paio di tutta lì e ausilio a tardi la chi lo fai tu tanto se fai tardi ma io ho l'uomo ma non fa o tu inanti o luma e fai tutto a qua e le hai poi se nate ma poi è quando tu tira o ma viaggio o è sino ma lo si intiti ma o è tausia la o è le tira
Eu ta o mai ia me foi era ele kile tá. Mai o luma le fai toa wa. Al foi to. O se ele fai to. Pausa. O de tu ina la to o de su na ko sa ta. O ele fai mai o yu te la to. Ai de ele. O te la to. Pausa. O te ina te la to ina ia la to o atu. Ina o ai. Na tu te lo fo ro. O ro atia. E aí que carecia a letra. Aí pode carecia a sata. E ele roto a letra. Oro e aí te rato a letra. Abo e pode roto a sata letra. O esu nako. O sata. E aí pode rata. E le roto a sata. Come la fatta la mai sei. O te fa e pode ti aí no sta di te no uno. Na te talaina ai le ase na te kuikuia na te kuikuia foi ai le se na te talaina o pera ia mo wan kile o le kile o ma le ua o le ua o le ile o mai o te fa mo wina o ia te o le fao i le me mo salia e fai po ia ma no fo ali ma mal e le fai ronta ma Olha lá dentro do telegrama. Olha para o telegrama, na tarefa, o Milky. E ele meio na rua. E ele foi lá também. Isso. Olha isso lá. Milky. Lá olha isso, olha tu. Olha também. Era tudo se vira. Mas não há o faro mais muito a tudo tam. O foi no mais muito a tudo a tali. E não na hora. So this key is on the shoulder, and that is a symbol of the kingdom. Remember now, e ele marole tua, o toinato na aro Yesu Cristo, lena toinato e marqui, o le kina e te tara fa kwa ufana banta. Ai loka makapunia le kwa fa kwa. Ele no fai ona ta. Afaya ta tu ke le bamba, la fa kwa. Wala na la ka wa ma ya ko ka to fale pa ya le fa ko la ka ta Yesu. Por na o ka. Ya, fa mai ka o e mo fo e ya. O le si ese. O le fa pule. Tu marosi. Ma fa. Le dio fine. E le ai se me ngata mai ai o le tele o la ma ro. Ma file mu ora ma lo il fuori a travita ma lo ma lo il ma lo che le o ma lo no wa file mu o ma lo no se lì e le per ma lo perché a quello è il cose o è il che devo mai e ma vai allora e fa tu ma wina ma fa mo se lì la me fa mo se lì il malo. And upon his kingdom to order it and to establish it with judgment. If I prefer more than Yesu, e ara e sa rima e pharmacy, I don't know conflitto. E tu fai lo mai tanto gara dire per casa. Ja, fu maior, poi il favo e fai la vera. Il ma, eu sei. Eu não sei qual é o estado. Eu falei, tá, ele aqui. Até do olho madureza.
no na kala mapa. Ia pai ko ala ia. Ma really. How many doors? Many doors in the sanctuary in heaven. Two. What? Pai ko mo mo. Pai ko mai ulo toi de mea e pa. Al pai ko lo. Ya. Tutur kau eta. Boleh tu. Apa ini tu mak? Ya la tu mak. Al pai ko mo mo. Wa ma ya tu ya. Mana? Ono wila tu na pauta. Ole fai ki toa wa no fea. Ila lagi. Olu ele wa ile foi na o faromo e pe ore pu ona totara mai a tra fa te mai ina sa wile roma. Ole maule. Oro fa vai le o le o ta tele nei il o kirsia. Il mene ta wal sit ya no fa ni. Ole maule le fa pa. Pai mai taruai ona o le tosu whaalinga buongua roa tolu. O lo tāpu ai whi au i e kālesia. Ai ao mai lo teni leo o mai kālesia o tāpu le wha. Ua umara leo maa tosu whaalinga le kālesia. Lea le whamai o karanga, whamai a le hama, e sau. E sau ma he o kakara whai kore, e sau le rongi, o le asikia le kālesia. Ai lea maa ia mka opo le mo pe wha. Se o mka opo lo whanua, e le toa maa le kālesia. Ai o ka maka i tina. Oina, ai e manima mai le marolama i le whapaya le tua musa kusa whalina. Ai sei nai kako. E pahu. Ua wanoi le nai. O lua i leo foi no whalo mai, o le pua kauka mai a te whape mai. Ngasa mi lua nei, o te. O ke whaali atu wai, ia tu oe mea e tusa ona tu tupu amurina. Lono wina, na wala au mai a nama le tua ia iwami, i la fua ne le wisi. Por whaalina, e leo le alo o iangi no kutino le langi. Ale nanga pa ina sikia lama, ma fau le langi. Wa fa mata i le langi ma kalema fa ko le langi. Pai mai, ia e sama ma nei, ma fau le nei. Ina ia o whaali atu ia ke oe me kusawa. O ka kupu le lalo langi nei. The things that will happen on this earth before the end of everything. O ka mara o te hata ia le kala ina le whauli. Ia, le whaua lea, i le koa mamu kako. Si kia ka koa, me umala ia la tupu teni lei. Ia, mo te hata ia le saure. Ia. O la whaimana no whaprana ka pia mo whaumi. Taro ai le koe ka kua, i isi mo ka upia le wha. Te roko rei umar kusa pari. E le koe ka kua i le e ka le sia. So the first 3 chapters of the Revelation was for the church, and from 4 on to the end is for the Jews, and for the people that will not be taken away or up at the time of the secret rapture. I want to find out. There's a power there. Pe maka ele ko ta'o e kalesia ko so farina. So when I typed in this morning, I thought, oh, thank God. E fata sa ko ta'o e kalesia. Ala ka ko ma. Wale na lusu marlo. E ba su marlo. O au o Yesu. Na o tu ina tu o angel. E moli mau ya ke o ia mea i e. Ora ia para mai le tonga alo le kalesia. Le atu apo ia na. Kai ma gero le kalesia. E moli mau. Mai le para mai ia tu pa ia. Sabu ma mei o te faali ia ko le ha. Era ora uma faali na família. Nada ia. Le mo faali ia ka ke ko. Moli mau i
Amen. Esam. Amen. Rola linga. Ole tuso fa linga. Mada, mamaka ko mo se yo ta ko muri. Ole se hau kusa. E mora na isi. Amen. Papa dia. Resto. Ya te colo. Mamara ura na no so pero. Auto E foto. fai ko mo mo la. La matara. Era cara. Ya, no mo cara. Ana aku dia nak kalau lihat nak kau ni. Dia kata kalau aku bilang ada nak. Kau kau foi. Waktu mai no foi ali bilang. Waktu dia foi kas. Dia no foi. So, pela foto dele, o cara dele vai ir lá na ilha no foi. Na ilha por Messi no foi. That's the holy place. So the holy place is what we're going to do. If you go in life, you go for it. You know, see, go on now. By the way, o sea, la farina sale para luego fuera. O sea, o me afale voy a ir todo el mercadería el carro luego fuera igual por una casa. O la Hawaii, o la Pepa. Que a mar faca vuelve o sea una falera con un carro ese trato de soma vale mo fara na tío ahí le tú ole la pero no lo familia ole la así confía que me trae un gozo que ni idea que no boca cara de una para coa I will find out you are with how many people sitting on the throne according to the text. I think over Pekage. And immediately I was in the spirit, and behold, a throne. How many thrones? One throne was set in heaven, and how many? And one sat on the throne. So, hoy na niya mo kulungan mo ko ali dekas. So, ako kasi na. Is it God Father? O God the Son? God the Father. God the Father. No. O Father. Ako kasi kayo na lang ito. Si ese día fue el Father, el Father, el uso fue un Father. Au lofo torina to lofo ma ko fa ki no o ia mo fa o o sika o yo la ko hu foi para ele. So is there only one throne in the holy place? How many thrones now in the holy place? Ya, baba ya ko ya. Ko kasira mo foi o mo fa ni. Alo ya mo ko ina no su fa da su sira mo fa ni. A ko fa ko ina mo. Mo fa ni. No venga, e fa a poco mo fa ni fi ai tua. O mo fa ni no su mo fa ya. Los mo fa ni. Nene. O fa fei foi da re mo fa ni mo ko ni. O ma fo ko mo ka ko me ki kan ben ta. O e ko mo la o mo fo mo fa ni ta e ko ni o re o ta ta. E re me tu. Ya. O foi, mas foi Willa. Foi que leu mais o foi. Lá no perfil com o mundo como foi, nada é por ele. So who else is here in this book? We have the Father. We have 24 elders. And who else? We have the Holy Spirit. So the Father, 24 elders, Holy Spirit down there. What are they doing? O ele não foi uma forma de sabe tudo. É perma tudo.
Ue to tonu le no fari ma ua li o ina no fari ine ola e pa. Ua tu tuku mata i ona luma a to mo na tu. So le na ka le kuara e ke no mo fari na uia. O lo si o me iso mo fari e lo so mo fari to ina. Ai o lo ia fai tonu o le ni ole. Ole, Ia me ole. Oi la ia ka me ola ia. Who are these creatures? Therefore, they are the cherubim and the seraphim. Lo mira o se laki ma e o lo wina sponi no mai. E nga arwae mai e o a me ko se laki ma ke rupi. Lai e ko mo le tino le tenere. Ai le o iai ia. Le mano ane. O si le siapa le kala i le mano ane kenile. O mi wini fōi. Whawhare ni. Whawhare ia kumea ola. Ile o ki e ile mo whari. O le soi fua e whakapau nawa. Ko fiala ki kia mo whari venilea. Amen. One. And when those things give glory, honor, and thank to him. It does not say he thank to them. That means only one sitting on our throne. And all his creatures, all his angels, they are worshiping this person on the throne, and they are saying, glory, hallelujah. And Bahia, oh, Father, see. Yeah. But if who went there going or those who do not offer him, or let it offer him. My if what situations for Father, my lamb, what I call Pally of Fadi, no one of Fadi, but of a back. Yeah, very, yeah. Eka kau oil, ina ia tu watu ya tu oil ni ina marfani ni ena mal mana awa e faya. Umala. Ai faya le umala. Quando lo fino na foi e why were they worshiping this person on the throne? By the way, who is being worshipped? God. Who were the worshippers? The elders and the four beasts or four creatures. They were worshiping and they were saying, you are worthy. Worthy. Don't put it worth, make a money for the worth. A while mile away. And a cow from there. Or Marco go, put him Marco, we for you, for you, or yeah. I shall not let the worth be. For thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. He is the creator. I shall not let the book of why? I don't come on, mother, come here. For thy pleasure. So why were you created? Inaya mea o. Você ganha pecar coisa. É fia baile. Many. Ele caminha ainda. Ele me cama fa ali ele kwa. Ele foi lá para o caralho para o canal ele não feia. Kawai no power na ko feia. Ela rei for mai, fa mangu, fa kai, fa nege acha. Because I created them. Ele foi a rotina para o camar. Foi a ideia. Mas falando he is worthy of your worship. Assim. Então, isso não é o que ele pinta. Tá? Ele foi na parte. Não, isso não é o que aí não vivi como a mão. La noviembre
Ai leo ka o isi whao tama. Ia lea la ka pen. Ia la ka kala mo ia whiko. Ba ba ai o yane. Ia kai o rana mga rana. Ka hai whako i rana. Ala o ila lea la kala whiko i me umwale. Jesus and a host of angels. Wow, le mamaro. O te awa ia ia. Mata na no kasi mau i lo mo fai. E pe o foi ora o manu maro. Ma kua ma mo foi pa kasi malo ta ma. I lo ma fo. E na o ma e a ma buena fa tanga na pe skure na ma. O le a fio ma kua sintia inela. O ka no le o pa ya. Ne vai ai na por umbra. Ala fio dala que falte, por le no te encanta. No pusieres. Entonces hablamos de su padre, por su hijo. Mal. Se va a dar la fio pura. Le compañía. Para la fio. Ala ka kana na ko. La kuma ya ia. Se va a mí. Amén. Ya mameo. Kerubi. Mapaya ko fa na ko kia. Wa fa mina. Le fa na ma de wa fi o ku ifu la ma la wa. Ya. Ina ya. La mo fa kasi ma no tamba. Ile ko kwalitas. Era la fi sula. Pada se e kia ko rua. Ile ko kwali. Au lo ko ba ku fa ina li. Auta watu mai le ba o le mofo ali mo me ora fa ai vai mi e ora tu foi ko ina ola ka mai ma moe ki se ringo fasia e fitu o nifo o ma ka fitu a ma ia ko fitu le tu wa ina tu o mis to ina lo ko ile ba o mofo ali ko i so ai wa ku e ngara mai ma praise God. Así es. Mau ia la kale kata te pai na pa. La ai mo le kama pa ia. Ai ko tinfia ko pra me tu na pa me mo so. E ka tau o alwes e ka tau o wan le lang awa u le ya le lang. Ele mo pa yo ma. Au vino mai le na. E la wa ka mo e so la ni. Ale fa mai. Ana ia ko fi pele ko mai. O awin hatu ile la lang. Amen. Ele va a pasar y ella va a ver la no. Ale wa awin mai kuia ko suli. Ole tu te ma ole pola ile la lang. Esa. Ele no pai no ko mo e ka ko. E eso de me cash. Terreno o tino sa nakta de no. Y ele ko. Pero ya ve, lo que como ya hizo, muy largo. Ya, venga. Cuatro meses. Vamos a por un año de ahora, ah, pues llegamos. Ahora tú no me copas, no me falta más muy. Cuatro grados, como el chavo. Pero, oh, no ni mu. La sana ya, wala ko pe pese ko la, pese ko. Notice that race. That kind of real far back. What the town run away. Then I mean, I never realized you couldn't have come out from like, you are worthy to be praised because you're the creator. I was here because you're like, you are worthy now, the land. I said, what the town run away. Ina ia e tango de kusi. Maka tama ia na fa o faroma. Awa fa sia wei. Wei fa ka wina foi na ko lona ba to mo le tua. Mai tua ai no ma ma da se se. Ah, so. So
why was Christ worthy of our praise? Because he came down here Sacrifice. and he sacrificed his own life Amen. for you and for me. Praise the Lord. Amen. And he went to ascended into heaven, a conqueror, Amen. a victorious. Amen. Hallelujah. Now, Lord, for no follow the devil, I mean, with now we have angels up there. Well, Fakari, Dio, you know, Fali, Manumea, Manideo, Meola, Fa, Atola, Utoina, Solato, Fito, Afai, or Mano, Mano, in Africa. So now we have all God's representatives in here. Amen. So, procedure, but all of them will walk. Level Macan, level for them to issue. Or como the man from Malangin, I have wing of my Lord and I'm that's open, or that was open then. That was open, if I come on one leg up. What is it? First door. The first door. What is it that door open in here? Don't matter if I tell you that don't have come back as well. I think it's going to come here, man. In over 1831. Makanea no mamaliu so ko ko Yesu. Lima so kurwa so afio no Yesu la. 1831 that first door opened in heaven. But what's when we go back kapunye ko. I want you to follow this, very important. That is a combination of my faith. Now, the latter will say it if I call them blue. Okay? But, wait up. Wafa Roina, following the man, Mano, or the Tuayanami, on a law, toilet, or the Akra, Alcola, Fedega, Ilona Magma. On the Tupu, but it came to my feet. So now, the second veil or the second door from the holy into the most holy place. And God, you know, Ecclesiastes, amen. No one denomination understands. Okay, I'm going to pagar Amen. Acabo con mi ese es el libre. No más. Pero ¿qué es la mañana? Ah, apa? Jangan kalau. Wah, kita sih di mana kau tua mak meres. Dan kalau bayar itu serata pasti. Pak aku ini masalah baik. Populia. Kalau kamu ini. Second coming, sanctuary, Sabbath, spirit of prophecy, and the state of death. Is that it? Wake up. The Holy Ghost. Macaulay spirit of prophecy. I will get. Then I'll take out my word. I mean, we don't have to go to the spirit of prophecy to prove our point. We can all gather all information from the Word of God. I didn't hear about here. E ele era pecare carecia de tua ma pecca piccolo che non li come avvocato. E so so in mano capo vai vai. E conferma ya capo. Pensavo capo. Because the Holy Ghost was poured upon us. And I was taken up in the spirit to the city of the living God. Then I was shown that the commandments of God and the testimony of Jesus Christ related to the Sabbath.
But when will not be separated. And then because they are all part and parcel of the same message. The hour never perform, amen. And at that time, for the commandments of God to shine out with all their importance, and for God's people to be tried on the side of the truth was what? When the door was opened in the most holy place in the heavenly sanctuary, where the ark is, in which are contained the 10 commandments. Kawon banget. Kawon banget ang may pagkuha ni Kristo. Tinaya ka kumanin, o si Audia, kung may pagkuha kuya ko ma. Paano ako lang 1844, kakalay pa ito ko ay waya lola ako lang. Wawasin na the 10 commandments. Lima ko nga. Ang mga kuhay ko mapaaray ko ang pwede kuha ilekal siya. Ele ipaalayaw ay nagkula kong wala kuhay ko maliw Yesu yung santo. Papel na ako malpok kilo. Kung yung pula ulit na. Asya, lang po dahil i-opening na yara ko na paiyali ko kung na paya. Gamit na siya pa. They are still out. Wake up. Wake up. This door was not open until the mediation of Jesus was finished in the holy place of the sanctuary in 1840. Is that clear? Following up, fire on the calendar for in the city of Pia, say, Manana, or my aya. Venga de Cuba, oye, su Cristo. Oye, el coco, Cuba, Macato. Probably not. God works right on time. El carga que de Cuba para Mauricio. Ese que te da cacu. Y que ve como que para Mauricio. Carga que de Cuba, Mauricio. Carga que de Cuba, Curaya Sumero. Carga que de Cuba, Aluma. Carga que de Cuba, la con el país. Carga que de Cuba. So salvation is not an event. Salvation is a process. Colombia, it's not an event. It's a process. Colombia. Pero para la escuela, ella iba la sangre, ella iba a skip. Ese músico que fala mulher cada steps, right? Why did he heard that book? É calma na capota. Ele vai lá para o menino isso uma. Porque como a ninguém vai say always say, there are steps. Olha, a foi lá caída lá. Vai ele para tirar lá uma. Ele chama o menino. You have to walk. And you have to continue walking until you reach your destination. Amen. Mapangalan kira na pero ko wasap dia. Wala tira na. Alfa mo. Sino mo ko na nasa dito marlo ko so. Osi, wa ko la pa choya na rani. Ini suka aku pakai.
Mau mo ko kaya ni ala ko. Idan elele Yoma. and when I studied this I hope based on that. Then Jesus rose up and shut the door. So fera fe kwalo ko. Kalau ka kala fa kwa na singa pa ya la ka. Wa kama e suka. Ungin fa ko. No, na de kama to mo na. You have to go on. La por kala na ko metus por ye fa ko se la fa suma fa. About 144,000. The Bible says they follow the land wheresoever he goes. So may Jesus will not again. Malibu Eku after land. So where do we go? We follow the land Amen. into the holy and finally into the most Holy. nasty. Where should you be found now? For fear e kakao e penini e kusai man por kalamba. Holy place. We all need to be in the most. Holy place. And Jesus rose up, shut the door of the holy place, and opened the door into the most holy, and passed to be the second layer, where he now stands by the ark, Where the faith of the and where the faith of Israel Amen. now reaches. Profema, oferta mau e pa ko fa ku. Ro ko ai pasin me pa ia ko mo me. Oi na, e ka ma entra i ka. Amen. Oi na, da ka ku spa ia ku se per pa me ko le kaula o le manga. That's where our And anchor and is anchored. Oi na le ko me sin pa ia le kaula ka. The Father and the Son. Amen. They are both there, right there. Amen. So when you go into the most holy place, you are saying, God, you are my anchor. Porque no como no va a iglesia Todo. como hablar de tu cubano. Todo. Ya no hay café solo. Todo. Hombre, y le damos más por los cobos. Por menos cuando ya se cobra. Pero va a la ley que una voy a entrar a café a la vuelta. El cual no, para ver el kilómetro que fue, ¿verdad? Que fue. Amen. Para no cobrar fe, no vale tener. Bujando allá. Amen. Hasta que el mal cama. Se puede hacer acá. A ver qué le fue el loco. Él es más feo para que se venga. And the Lord. ¿Cómo le llamamos? And the Lord. Amen. Amen.